Alo, fotografije. What are you doing? Picturing. Slika za džemat. Evo, pravi da Google Maps. Tako nekako. Ej, tu. Da. Panoramu preko. Nije panoramu, nego da pokažem da u 11 sati u Rehiću nema žive duše. Vidi džukela jedna. Koji će mi kurac ti? Prvi pati pekar. Ovo je ne. 28 minuta preko. 2 minute. Opa, auto! Koji je cilj toga? Pare. E,